قالوا برايد بسلمان صلاة وخلاص بو صلاتي خدای عمر بدوه ان شاء الله. في صلاة هانه دامي إيرو بحثة تجارته دقال خدای خوب كر ما دقال خدای خود چه تجارتي كر. أبو آياتك معنا أخوان ربي عالمي بقوي ما دقره سريمة الدوارة تخا لمعلى سف هش مناي سريمة دبي أي عبادة من آياتا يا كمين دا دبي أجوار تجارتك بيجم أو تجارتك ونتدا سربلن بن ونتدا قازانج بكن ونتدا كار بكن تجارتك دقال خدای خونه بكن ونجبون خدای خو بپره خو بجان خو جهاد بکن خدمت بکن جبون خدای خو دفر دا رب عالم پرا گوتیه پرا بریا جان ایمه کتی عقل ما امزان تکن جهاد بدست و بملا بشوره بسلاحه اویا جهاد داویه جهاد مازن جهاد نفساته نفساته امر خدای قبول بکه تجبون خدای پرا بدی تجبون خدای علمکی بدی تجبون خدای خدمتکی بدستا بکی خدمتکی بزمان خوب کی خدمتکی بعقل خوب کی اویا آیت اول دمك ورب عالمي بيونوها بكن ونكار بكن ونقازانج بكن از جنات اخو بكم نسيبه آيات دو يا رب عالمي بيجا اي كسك ايمانا وهي مالي وزاروك يبرا وش خدي دور نخينن جو خدي دور نكبن داوي دبد ريا خدي دا تشتكي بدن نپربتننا دمك بيان بدن تبع ولي خايه برا چته عقلوان دماغ كم بين صداقة كي بدن مباشرة وبقركام هدقرن ما موسى وإمام شعبي وانت بري مدايب شعبي مد بري وداننه بري وجورا بيروز مبارك بن فقط تشتي خديج مرات بيجا بدن زمان خو بدن علم خو بدن زمان هاتونه بري خوشي بدن زمان خو دريا خدي دا خرج بكن دريا خدي دا نكون يارن جهادي دريا خدي دا بزاروك يخورا زمان درباس بكن دیگر جن خو زمان در باز بکن دیگر عائله خو زمان در باز بکن خود جو رازی چند حبش و زاروکی خو دل رحتن چند حبش و دل و رازی خود وان اولاد دایوه ما تجارتك خراب کرد داوی ام تجارتك عاجز نبی راستی کیه قال لك دی و باف هنا مع الاسف دا خواست کن زاروکی وان تنبوناش خون وجاخي وان کور بچونا لورا بلا و مصیبت کاتی سری وان بس وانه اویا چیه داویه تجارت خراب اوه دما کت اولاد خو خودی در نکوی دما کت ریا راست جوارا نبیجیت نبی باو دا که راست گل زاروکی خو خوازی برا ببن پروفسور پشتی خودی ناس نکرن پشتی گلدوتن کارون فاتحه کی بخواینن سرت بلن نکن تچم کیش وی زوریت هانه تجارت خودم مدگل زاروک زرار کر گلو جماعته تجارت اقوم دقال زاروك يخكر ما زاروك يخو وكنا تخسيكي وك عربكي ديت ما جواز دا بلان تجي بنزين بكم اي عربا من هرا ورا اما وزان عربينو بنزين تنا جيران يتخبتن موديل در باس بو انسان عستي وقلبه ميجي ودسو تلينن رحكي وان هي تجارتك ما دقال زاروك يخكر ما دقال عستي وجاني وانكر ما دقال رحي وان تجارته نكر ما رحي وان جبير واكر ما وان انسان حساب نكر ما جو قاي روبوتن روبوت راجي بيل لازمه جيران لازمه مازوت لازمه بنزين لازمه ما في شكل داوسان زاروكي ما دامك مزنبو ما تماشاكر رحيوان تنفالا هيكلك وان هي ما تروني في ما تربش نوان هي سري وان ملي وان وهم مزن فقط رحيوان تنبوش فالانه تجارت اخذها مزرار قد قال زاروكي خو قالوا جماعته ما قال جني خوجي زرار كريه املكو جني ملكو ام جهب نرازينه ام جهب عاجسن ام دقالها في شردكن ام دعاك جهب رناكن مير دعاتك جناي بمره جن دعاتك ظلامي بمره بهبرا نكارن خباتك بكن بهبرا نكارن هرنج مزقفتك جاميكي ما زرار كر قالوا جماعته تجارتك خراب ما كرداويا صالح حسابك خو كم زرار كريه زمان خو ما چه قاساج بونه خدای در باز کر قالوا جماعتش خو سوال بكن عمري ما بيا بينجي بيا شيست ها ما شاء الله براني جماعتي ما بسلمانه تبع اختيار جحيله ما تنن جنجه ما تنن تجارتي ما زرار كر وانا قد عمري ودريش كون بمرن جامي ما بالد من هيدي ما تجارتك كي كر تجارته ما زرار در كتدا ود زان جانا وكا بورسايت شي بورسايت تشكي دستيني يا ابلم بيا هر اخواري تشتيك مد بورسايت اسان تف چو خواري ما زرار كتدا ما كار نكر ما تجارت خدا افلاس كريه زمان خو امنادن خدا قالوا جماعته حتى هوني بير ببن نساخ ببن نكارن هرن چای خانه و قهوه خانه و بیره خانه حاشا مال خدا نكارن جي كتاب بگرن جنجل مال قبول ناکه اجازه من بلا سر امامه
واحتراز الإمامات كن مبارك دردي خصافي بك بقرقا إماما نقرأ واتي ونجين وچمان آينه مزگفتا تجارتك ما شاش كر داوية جنجي ما قبول ناكن أبي أجبارا بيجم فري جارا عمري ما مازند با امو جنه خشار دکن نورد گنجیتیا خدا ما تشتکی خوش جنه خورا نگوتیه لو ما جنه مجمع عادسن ما تشتکی ندای اولاد خلو ما اولاد ما مازند بن امپیر دبن کال دبن اختیار دبن مجمال داون در و خدمت اجمارا ناکن تجارت اواکین و اگلو جماعته علم و زانبون ما یک و هی نادر ملت همش کس کرا نابجن چما ایرو مزگفت مدا انسان کی خواندا کیمه چما انسان میزانا کیمن تجارت خود گل پرات کن گل خدای ناکن اوزان کن کورن جامعه علمی اون بقدر نا خدای شرف دوه تجارت خود گل خدای بکن اما مع الاسف تجارت خود گل پرام کن گل خدای ناکن داوی نه اود من تشتکی نه اود من تشتکی گلو بسلمانا داوی سال هات شو حسابك بكن مال خدا روني قلم و دفترك كي تخن دست خو واش قاسا پراج بونه خدا دای عولی حساب کن پرا شیرینه بلکی خوا براوه آد دویا واش قاسا زمان خوش بونه خدا در باز کریه و چند جاره چونه جمعه و کریه و چند جاره لمیج خوی فرض لماجه کریه آن و چه جامعه بجماعتی لمیش کریه چند جاره و چونه جامعه صحبت و درس که هبونه و چونه حاضر و آماده بونه چند جاره و توجنه خچونه گلک انسان ما بسالات وان جامعه دا صحبت و درس هنه روکی ناتنه روکیش یک روکی ناتنه یعنی تجارت اوه حساب ساله کنه حساب 20 ساله اجوارا بکن 20 ساله دا صفر بدم و یعنی 20 ساله دا مع الاسف اوانا به حسابش خواه بکن خود حساب ایجاب ناکه از حساب جواب خوازم بریا من خودش باید خوازه بریا خودش امش خواب خوازن یا ربی متشکر حضرت عمر بحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا جخو سؤال کی بکن بریا خودش باید سؤال بکن متشکر ساله کی خلاص و دفترم دا چه هیه لمش روجي عبادات صدقه خير انسانتي مرحمتي افنديتي آلیکاری متشكريت حياة خدا حسابش خو بخوازن جاركي صال درباس بو صلاتي كي دمره كي دمينه لي رو يك انسان دمره ام جاره يك جمع دمره هاي وجو هبه هر لحظه و ثانيه كي ام الحياه ابن شانسك يا خدا دائمه اوي شانس يعني باش بخبتينن والا درباس نكن ثانیه که روز قیامت مرا حسرته ازرائیل ملک الموت گفت کوره یک ثانیه که عمر مدرج نابه لی خدا او قصب صحت دائمه بروجا بصلاه دائمه ام قیمتا وی نزانن حتی اقداماته ام دکن قیرین و فریاد یا رب عمر مدرج کی خدا بجا من قالك داتا قیمتا وی نزان بو هر درباس بو چو یدی قالوا بسلمانا اف صلاه هنه درباس به برا داویا وی سرو مای بخیر و سلامتی درباس به و حاضری خوش روی هاتی را بکن بجن یا ربی ام سوزا کیدن انت سال خوی هاتی ام خرابی درباس نکن ام بکاره درباس کن نبزراره سوزا کی بدن خو جو خدای خو بخوازن براستی بخوده بزان من قالوا جماعتي ام خدای را راست من خدای مرا راسته امش خدای راست بخوازن خدای راست بدمه لیک ام بخدای را حیله بکن خدای حیله مرورات که هیویا مجرب مازن اوه دوی سالک ما درباس کریه گنیک هبن عفو بکه رحمه خل ما بکه خیر ما زیده تر بکه ده سال هاتی در روی بخیر بینه پیشیامه در خیرال مرا بکه چوندن ادوی خیره داش بکه نصیب ما مش خرابیش دور بخینه خرابیش نکه نصیب ما اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث طويل ولكن في الأخير يقول الرسول كل الناس يغدو معناه أي صباحا ينطلقون من البيت فبايع نفسه أي كل واحد يبيع ويشتري فمعتقها أو موبقها منهم من يشتري نفسه ومنهم من يبيعها إلى جهنم صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام مسلم أي كل صباح نحن في تجارة مع الله إما أن نعتق نفسنا من النار أو إما نجعلها من أهل النار جعل الله نفسنا وإيانا من أهل الجنة إن شاء الله
Kära bröder, profeten säger sallallahu alaihi wasallam, hver dag när det går ut, vi är i handlingen. Någon säljer, någon köper. De som säljer, de säljer sig till helvete, och de som köper sig för Jannah. De som passar på alla regler, de köper sig, de går till Jannah. Och de som säger det går bra, de går till helvete. Någon köper till Jannah och någon säljer till helvete. Inshallah vi ska köpa till Jannah, inshallah, och icke sälja till helvete. قالوا بسلمانا پیغمبر ما وها فرماند کرده به هر سری صبح اون دما خود بس و اون درتن در و اون تجارت دفروشون دستین بازارك يعني تجارت دانه هنکی خود فروشن هنکی خود استینن اوی کل فرمان خود دقت که امر خود بجیتینه او خود استینه او خنا فروشه مال قراناکه لی اوی کد به تشتک نابه او خود فروشه جهنمی يعني هنکی خود جهنمی دور تخینن هنکی سن جهنمی خدای ما بگرین جوان انسانی که خود فروشن جبون جنته ناچن جهنمی خود جهنمی دستینن و خود فروشن ربی خود یا ربی مغفرات تما بستین جبون خو ربی عالمی مجاگر جهنمی دور بخیده جنت خو بکن نصیب ما رحمه خو ما بک عمر ما بخیر بده در باز کرن ان شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اجعل ما قدمنا من الذنوب مغفورا ومن الطاعات مقبولة يا رب العالمين واجعل ما يأتيه من الأيام أيام خير لنا وفقنا للعبادة وللطاعة واحفظنا عن الذنوب والمعاصي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ناصيتنا بيدك فخذ بها إلى الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين